ahadba report framework agreement kari yauribage haibidu khangalu haina house na warep ma loduna center da taksin nabagi matang da assembly da khanakrai amadi works department ki deputy secretary amana thabak tawbugi matam loirba matungda masagi signature sana handun leiramle makha tana thaba amuk tohon khre haina mla case jegisana assembly da pukhankhre Krumzari, Meng Tabribu Singh, Taramok Subolo in a Pok Sanono Pijre. Bharat Sarkar amadi NSN IMNI Marakta Tonukiba Framework Agreement Karigumba Wafam Yauribage Habidu Kangalu Haina House na Amato ina Waref Loduna Center da Taksensi Habigi Matanga Nasi Assembly gi short duration discussion Kanakre Chief Minister N Birena Haikibada Framework Agreement Yauri Wafam Singh Kanganaba Pokaluba Wafam Asi ruling party da Lady Singhasu Ayabalay NSN IM gi Warusin Puraknaba Hotnabada Manipur Mia Mamadi Manipur Assembly gi Ayab Yaudana Tabak Paikapi Yarwe Habu Wafam Asisu Yamna Tangai Fade Committee Ma Siamlaga Mapung Pana draft Tauduna Taksin Naba Fagadra Haba Wafam Power Tamke Content to Kangalu Habasu others that is also a must. But quite important here in a low river resolution without the consent of the Manipur peoples, without the consent of the assembly. See Karigma Kalamatagi, decision low we are roy have a potuna. Adu yam importance with Brian Kal. Madumang Mamangi Hogi was session Mari Mangashi the Quigay, Kanogi from our agreement is Bandana Article 3 Shamto, Karimba decision low Targa the state government or state assembly have the RO and I am certain never went away. I Quiggy government she had luck with the gay. Mayamgi public impression, like we remember Mayamato was filled Dogana. Panakan Hone equation. Was it leader of the opposition? I be given. See, Minister, or reading either demand of Viram when he can't be in Piram de Adana BJP let me ND and East than a Congress and a Peter Nataba Hada Congress leading either Sidambram, Honorable Home Minister, and Seranturan Tazalakness, the thing that missionary to name. Roina Adagi Tobang after I could party manager and a quid high yadi Hajer. See Minister, Prime Minister, Minister, the young me and see my politically party the young divider. Arubal Ramani. Otherwise, quit action berepte. Nahamakta the show. See Minister Ohum Bema can do ne Sonwalne. I quit Tongan, I quit October Kane. Masi Kari Yavuno, I quit Fajana Taxen. Masi Kangan Masi Hain Toxen. I could pumble the Yam Kanate, Adubu. Karino Nuina Haiga the Budo Hayu Nangi state key interest or Hayu Madugi Prema contained with the party Anigi, group Anigi, do the Tonga Budo group with the Bunu the Kamaikan Duino. Group Anika agreements, NSN Iamga Barat Sarkar Tonga. Bar Sarkar depended on NSN Iamga Tonga. Party any Tonga Budu the Kamaikan Duino. No other work with public apprehension lay. Public apprehension lay, I could state key a kai was for Puyabra, Madu Kanging Habakan. No, I do come with Matuka, no state if you Then Opposition game elected Zegistan move Torkiba short duration discussion of the Hani Chief Minister Opposition leader Okram Ibobina Haikibada NSN IMO the Barsakar and Santi Wari Sanabasi Warushin Pro Hibasimi Punkudimunapami Wari Sanaba Adugi Warusinda Manipur Kaiba the Manipur Yapun with Satamda Swalakadaba Yorubadi Yabangamloy Framework Agreement Kariwafam Yori Habidu Punna Kangminanaba House the Amato Ena Waref Loduna Central Losing Basinga Taksin Minasi Haike. Akwai ngasi si sumnagi short duration discussion nataba masigi framework agreement se masi khanghan biu framework agreement si tawnaba matamda final solution of violence settlement ama propaganda da either it may be financial autonomy or administrative autonomy or cultural autonomy hauji ki akhoi gi manipur gi territorial integrity se masi kai dragasu Kona Kairapa Yabagi Maru Hulamba Wina Tom Gadoba Wapam Yaurgadi Akoi Manipuri state
na yaba so ngamoy haibase yamna phajana yamna marik somna madi resolution si adopt tawrga akoi thaba masida opposition gi ruling gi kari kari amagi karimta id khetnaba leigane na thajade masi framework agreement si khangan biyo adu framework agreement si khangan biyo number 1 then akoi resolution ama phajana draft tawrga hauji territorial integrity si kaida ba yai kona tungda kairak pa yaba aduna sumna honorable speaker da haijening base sumna hujik tawsira natraga hayeng keno tawsira phajana appropriately draft ama tawraga masi solution sidi khoi welcome tawi aduna masida hujik kaidaga su matungda kairak pa yaba karigumba any provision clause article namtang framework agreement se yaram targati khoi di keno tawba yajaroi khoi tawbiganu haidna resolution ama lawraga thahausi haidna masi wafam si ai ge observation khasi thamjebani opposition ge MLA case jekisna Manipur ge pun ge saktam da kahendana ba house ki member punamakna soi tawduna Bharat ki president prime minister amadi home minister da taksin si haiki opposition ge makai digi wangang ki bisingna framework agreement sida kari yauri habidu sabsana khanglu haibani NSN IM ga Bharat Sarkar ga wari sanaduna makoi gi waru sing propada thingba people leite wari sanaba sina Manipur ge pun gi saktam kahenba amadi Manipur state manung da sasan ani thokna tawbana singba thabakya satharakpadi yaroi haina sabsana house na Bharat ki lusing busingda khanganaba khongtang lokat minasi haba wafam sing phongdonke ngarang numidang waram pung 3 minute kunthrarum taba matamda nagamapal nitai nanda lerakta sakangdaba singna Abbas Malik ko wasai kuntra humdoi rom surba apokpa Asok Malik Orissa gi Argan sasandagi hausi na nagamapa nitai nanda lerek leba mioyama nomaina kaplam bathongbo Chief Minister and Birena ngasi assembly gi 0 award da nuai to phongdo pugal lunena thawdo sigi matang da senabani singna mioy ma fagatle FIR ama lokatuna makata na senaba mioy sing fagana ba honori haina assembly gi house ta thamkhrai madu gi police na kari na makata ba khoi mana lebising du kan hana na ba punna ba ko action kan lokhale adu singna ba mioi manga ma ko police na pick up tore FIR case ma register tor kan thigatana hujiki mana lebising du hana na ba honori na house man ma thamjigata Works Department ki Deputy Secretary oiba Amal Kumar gi thabak tobgi matam lorba matungda masagi signature sanahanduna office ki se sankhya da soi tawun leramle magatana amuk thabak tawon khre thongasi senaba yabra haina MLA ke jegesana ngasi assembly gi star question da pokhat khre star question asigi pakum da Works Minister TS Biswas na haibo wafam asida aran ba kari su tawkiba leiti haibo wafam thamke MLA jegesana pakum asigi matang da debate tawna ba pongkhai magi matam PBU haina speaker puning singin ke Speaker of Wafamasi Lansawar Matamda Maki Sember the Oina Paminaduna Lucinsi Hibawam Tamdagi MLA Kisana Pukalakiba Star Question to Pakum House the Puna Kamin Nabagi Tanja to the Punkidre Hujiki Commissioner Wakna Chitiema Amal Komasu Tambi in Itinda Hybrid Megi Madraida Gomensina Ayaba Pigrababa Gomensina Ayaba Pidi only on 18th November 2017 ne ari there ayaba pidri gi marakshi gave si dama kamai hingan ge aduga honorable leader of the house honorable CM na aigina hangba answer da star question da ai na dum hangjabane hoji puthok chagre madura su ma se entitled tawdre ne pigrabane aru kamai tawdre ma ji hingi na harino tang kunra ma thoida loire haina dewanga na thoe Akiki honorable works minister na tang time panda mega ma ikhatki haibne ba ikhatki udgri paikro me ne pirakraba piraktra na go me na cabinet na kakhre na thoba DP na kakhre na thoba chief secretary na sidaida yaw da bodi loina ka ani haiba potu kamai tawduna karamba pawada adurane sar tawram targadi magi government ki rules and regulation to place to bi na answer bi jeri do karamba pawada magi kanodu tawhalli no na thamjari does not arise in khumeba adu idu Masi retired tawre adna service targi terminate tawre no order thuaga
मासे सुम तोलम तारी गवर्नमेंट मदु तोहनगी है ममांग थुफम थुक्तराबा थोक्तबिदा कोना मेगी तांग नवेम्बर की तांग ट्राइब बांदा कोना थोलागा ममांग के चने रूल ने याब्राबा याएगदी मशीन प्रेसिडेंट होय होदोइनेबा तुंगदा लाकबदु नामसु हाउस मसी खनगी मी सिंगे सर्विस एक्सपायर तौर थबक तगी अखोगी मासे रिटायर तौरगसु टर्मिनेशन ऑर्डर पीरगसु गवर्नमेंट सुम थबक तौरगा था मा तौरगा मासे मु रेगुलाइज तौबो याएचे सिने प्रेसिडेंट होय होदोनि सर अखोई हाउस सर अखोई एमएलए मामसे लॉ मेकर्स नि अखोई न थेम की बदुल दुगी वांग मन अखोई न थकपुर मसिदैदा 2007 da suma instance am legi na machine president lo ya ne chathang rakta di akoi kamai to government tungda lakhadur pyam kamai chala ge da ge sa madu explain review sir so me khoi ge lei ba posi department adu government am gi makha da lei ba ngak tani adu hai ba posi akoi na cabinet na har ka su nga sai gi need base hai ba pot am lei gi du da akoi consideration pi gani adu hai ba project si makoi na akoi lei ba project sing ji cancel tawrani har ka su akoi gi work ki department gi administrative department am lei jari ba hai ba posi na akoi aya ba pi gi de ba hai ba matters ji akoi khana na ba gi da makta hire ka no da refer tawra ga lak pa du khana ra ga lak pa du na ngasi approval chumme hai dan approval pi kre sei da amu further ka no discussion da ka lai tabran karne honorable speaker thank you sir makha da jana no gi horen lan sawar da ai semba da famina rakanda wado wari sabda kari kai hadi just matam kanosina house na lady ba matam sida sagi madugi matam lei roi da bnina tuesday and ko gi thursday haiba numit ani sida thamam banina madu hadi madugi room dum lei trajari ba thank you sir the sir ngasi su thursday su oibini sir duga agenda som to lite ne sir sir question muthing da calling attention da leibini sir calling de sem da sir na pungkai mutani sir bibi du se si akoi na sida president or ga nei sala thamgum haijabni da sir aro si honorable sir ge da leire sir akoi gi ngasi calling attention lor ga su yam samwe agenda som thing si lise koi question awa muthing da calling attention like agenda som da leire sir lor ga su sir akoi edi sir gi chamber da sir ai ya jai sir no to be ko to bu akoi myam loi khangmi no haijabni sir akoi masdai da myam loi khangmi no ga he na phabo oini haijabni sir lan sawar da famina Manipur Sakwat Hanabagi Thodak Minister Tara Nethuina Logani Haina Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Siamna Fangdokre Wafam se Ngaranumidang Kaibul Oinam Lekaida Fangtokiba Lions Club of Kansipur Gitaramanga Super Saturday Night Celebration da Mana Fangdokibani Celebration to the club's president L Garokisor Fast District Governor 322 DM Gojendro Amadi Past District Governor Ais Manikumar Susarwake Club member Singna Asam Kodol Pupidun Puning Tawake Club Sina Tubada Masagi Service Center Amadi Eye Clinic Hangdok Lagini Haina President L Garokisor Lautoke Minister Karam Siamna Manipur Matangi Mamal Kangba Mio Yamde Japan Sakolibasi Matangi Mamal Kangna season Abadagini Manipurna Sakutba Ngamdana Ladybasigi Daita Minister Tara Nethuina Pugani Leba Ama Kunayama Sakul Hanaba Honabada Ekoi Maselgi Wakalon Share Tomin Nabasangi Haike Ekoi Taibang Miwi Bana Agi Tongan ba professional Tabak Togjaragasu Tauriba Tabutu Prazagi Temsum Madudagi Haiduraga Akoin Angamba Kara Mayamna de Kali Pesagi contribution Sina Yamna Hena importance in a low way. Adu natte. I thought ki contribution ji. I like I am a sokonana by locality, a sokonana by step sokonana honava kanda. I walk alone share to was never quite in the college. The Afava Wakalon Kalaba, Afava Togena Ningaba, Adum Afava Tore. Afava Toba, Mia Mama Lergati, Adum Sokot Pasamazama, Adum Oe. Manipur ki Darbar member Oramba Surasampur district ki Kokadan Kulgi Kulakpo Oramba Miamna Kokadan Tomba Haina Kangnaba Di Lalilungna Laikitabagi Yankitaruk Suba Ningsing Kumlun Kawi Cultural Research Institute Nasinor Pangtokre Tarmadu the Kawi Cultural Research Institute ki chairman Di Namsangsung Kabuina Haikivada Lawe Kraba Kokadan Tomba si Jati Bijati Kaidaba Miamgi Yaifana Kanba Tabak Toba Muini Haike Hoji Pagi Martana Tenba Bremtanum se Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu
Sky Hospital ge Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore gi lusing makhada heart operation lising tara manga gi mathak pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajoy Kol Sky Hospital da open heart surgery bypass surgery amasung makal makha gi heart operation pangthok jaragani angang gi di OTM sung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajoy Kol gi heart surgical OPD gi khudong chabal lejagani akupa marul gi demak reception ga tanabi Life school से प्री नर्सरी से क्लास 10 खबर है क्लास 10 में की स्मार्ट क्लास फैसिलिटी ले बैंड सर्विस ले बोर्डिंग फैसिलिटी ले दादा लाइफ स्कूल में तमाम छात्र दी एक्स्ट्रा कोचिंग ट्यूशन तंबुगी में थोक ताते हैं सिंसे साना कोड अब ये मतम से याम न पंगन डायरेक्ट न तना लाइफ सुसु तम स्कूल ही न संग खर जो हम युग में ताला अरे बाबा अब आई इच्छा सु इसे तमन के याग तो Admission open from play class to class 6. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer labs, games and sport, outdoor camping, boarding facility, and various activities. Hurry, hurry, limited seats. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Imphal East, West, Amadi, Bisnupur District Oina, Makal Kudingi Apamba 2, 3, Amasung, 4 wheelers na Chingbagi Gari, Guarantor Yaudana loan, Lobi Yagani, Deposit Tobanavita, Apamba Gari Supang Bigani, Pambiba Mio Singnabiu, Imphal Finance, Head Office, Moirangkom, Loglaubung, Branch Offices, Pauna International Market, Amasung, Bisnupur Bazaar, Bisnupur. Break Matunga Taranok Seri Makara Boxing. Manipur Kundaminariba, Tuan ba Kanglo Furusing Markta, Amatobi Wakalol Sagatuna, Santi Winapuna, Hingminanaba, Nationalism amadi Spiritualism, Saganaba Campaignama, Sataba Horgan Haina, Kwai Nung Sing, Taluki General Secretary, Ten Subam Lay Semba, meeting a Fondokre. Nasi Manipur Press Club to Pomising Unaba, Aduda, Manamakata and Fondokivida, Class 9 Digi Horga graduate level for the labor Mairi sing the Nationalism amadi Spiritualism. Campaign ama hangdi haudok lagani nomaizing khudingi valley da leriba mairoi singda campaign asi sathagani loinana sagol se numita sing tamda kundaminri ba miyam marakta amata oina punsinanaba masjid laisang amadi sersna singba singda campaign sathagani punomasing asi amato oina punna yaba mafam Laramlen Amasu Kongzongi Sound Sing the Single Sagapahore, Singi Lamdam Kasong Kulen the Su Laramlen Saganaba Kulgimian Ayaba Pirle Maramaduna, Lamdamasida Kundamina Vapuru Kudimakna Amadi Civil Society Sing Lunana, Governmenta Love Asina Satar Kadaba Tabak Torum Singamating Pambu Hike. Imalibak Selim, but Tawizing, Masiva Sam Anana, Nuksivangamba, Katok. Pangamba, Ihuldo Yaudragadi, Akoi Kunai, Idamdam, Manipur Sida, Magi, Kanglo Purukudimaki, nationalism, Ihunji Lapa, the spiritualism, have element to Yahudavina, humanism, Leratava, universalism, Leratava, Aduna Magi, Purukiweba, ethnic line, the Sangal Lapana, Manipurosi, Masetan, Kai Giviyavagi, Akiva Lapadagi, Akuna, nationalism, spiritualism, have a academic line that have the education platform that. 19 dagi horaga graduation bawda koina masi campaign am tawjagani Manipur State Kala Academy na sinduna Manipur Art Today haiva themda numit mangani satagada artist works of ama Imphal gi Kumalampakta leiva Kala Academy da hodokre Tormaduna Manipur State Kala Academy gi Secretary Dr. K Susila amasung Art Society Manipur gi President A. Jaisendra Sharma Susurgaki, workshop as the artist Tarantina Suryagani, Taronga Mari Lenana, Dr. K. Susilana Fonokivida, Matam Kuina, Asigumamakali artist workshop Pangtopangam Lakli, Adubo, Matunda, District Singda, Art Cam Yawnatongan Tor Makalgi Torumka, Paikatuna, Art Chocolate Hananaba Honorgan Hike. Art exhibition Gumbabudi, Tauraga, Equina, art workshop Hibasidi, Naskuirabagi Matunda, Nasi Tawdari Basi. Masih summi district kudima ki satlaga masih art camp masih pangthok phom dithokpani adu masih aikoi na masih matung dadi aikoi district wise so pangthok chanaba aikoi plan tawjari Tha sig hogibitang tareta Mumbai gi Lokhanwala fakta pangthokiba Aiwa India 2017 National Beauty Pageant Manipur dagi saru yakiba unmarried category da
Archana Konsamna Miss Iowa India second runners-up Miss Best Smile Miss Fashion Icon amadi Naurem Tony Meitena Mr. Iowa 2017 Mr. Fashion Icon tarakle loinana merit category da Homen Mangsata bamna Mr. Talented and Mr. Best Creative Ada Frost Salvia amadi Asakiran Konsamna Mistress Iowa 2017 gi first runners-up tarakle Thambas Clins Guitena Mr. Iowa India second runners-up tarakle haina Manipur Press Club ta pangthokpa pawgimi from amada Iowa India gi Northeast Director Bumi Sans Khabana pawmising phongdokre Sathigwa contest adu bat ki tongan ba station gi lakpa contestant kunga taret na saruk aduna pangthokibani handa Manipur gi oina represent toriba sing ase Indians Oil Corporation na sponsor tawduna thakibani mathangi sehida pangthokadaba contest ta saruk yagadaba sing gi damakta company amasu sign tonre haike achieved, all of them have achieved, especially for merit category ki su moi mari mak chatpani moi mari mak winner oirgala ai handaki sponsor se Indian Oil na sponsor tawani. Next year we have found out that it's a bigger sponsor haidi yamna chawba brand amana we don't want to mention it right now, but we have found out the MOU signed tawna matungda khoi husik we are getting a bigger sponsorship for the national region. I think it will be bigger than the one which has happened recently. Thasi tang kungamari dagi kunmanga fawa West Bengal gi Dugarpur da pangthok kadaba yoga competition da saru yagda special official amadi nupi yauna sanaroi hompog homdoi ngasi uripok laikrembi lekai dagi Sri Sri Radha Govinda Yoga Center advisor L Goromani Singana lamthakre advisor L Goromani na phangdorpada Sri Sri Radha Govinda Yoga Center na Manipur gi tongan district kya dagi yoga sanaroi sing trial tawduna khangalaba matungda competition asi da saru yagda bani hari mamang sehida su yoga center asina overall champion oraki haina kadaba kangbudo adu gaidani koina thana bhona jari se maramdi last year da koina Manipur na champion ba title lu phangi maduna handak su adu gi jatto mangdana baina hona jabani loisalak damro boxing amukana pijri Framework agreement kari yauribagi haibidu khangalu haina house na warif amaloduna center da taksinabagi matangda assembly da khanakre amadi works department gi deputy secretary amana thabak tobagi matam loirba matungda masagi signature sanaduna leramle makhatana thaba amuk tohon kre haina MLA case jekisana assembly da pokhat kre hoji phawgi dia stebina pijo paw matang sojire me tabe prom pomukana khanjare